Tual thi Thlarau lo ni ta te William Sketo American Civil War toplam kumsanga zare somruk pali toplama thil thleng ania Alabama asuan local Methodist minister Bill Sketo le Unionist Raiders and arukin inzom na han nei ni in thu hathang chiam maya finfian na nei lem lo suan local guard captain le asipai te son Sketo chu an man ta thuta chokto hachi river laman hruai ta ni chuta chuan an thlung beta minister Sketo ero chuan pathian hena tongtrai sak thunga o hlum tumin thing an khaya ma se thingzar chu alo kul deu wangin again lei hadek phatatlat maya akezon lei chu an lai khwarta intlo khaltura layara phak tak lo wangin athitani chutia Sketo an tha nu chuan thilmak tak athleng ta zut zut maya ama ti hlum tum tu te chu thi dan pa ngai lo tak tak le danglam tak takin an thi phau phau ta mai ni ama ti hlum tu te thi dan chu pakhat chu trekin a deng hluma pakhat le chu ka hlumania midang zong te po chu ra phlak taka sarthi ve kan ni in mak em le ta chu Sketo an ti hlum laya akezon an lai khwar kha ala khwar ta reng thoni nomhlak le lein sil khatrin ma se anu rei lo te a khwar le zel thin ni in an soini Dimension Murders Tual thana ra phlak chanchin soi to hi chuan zero driver in thana kha kan soi mai thei lawang Saroni Atrian je serving Roman Polanski Atrian Farkowski le Abielnu Abigail te chu Manson family member ten August ni kuwa sangha somruk pakua khan an thatvek maya director Roman Polanski nu pui actress po anin ngeya anvi hlum lai khan naute thlariat mi la ya pa ya Manson le achung ko member te chu man ania jail tang turin convict anitani khatul thana ti bayom takawang khan US a chuan anin thana mun in le a chevel chu a sang hle ni nan soi thin masa in thana thlenna in kha kumsang hazako somko pali khan thria ania a aya indang an saleta mase chuti sungpo chuan in sakthar chung le a chevela chuan thla in lar an hmuna sa thin leya mi ten an trita em ringot mai thin ani David Omen a point in thana hmuna tanga fitza ve leka hla a kumsang hazako somko khan in asavea chuta na tok tu te chuan auri mak tak tak le pen ri te an sha thin ani zan khat po Omen chu a thang har lol maya a khumong lama chuan mi pa ni om tak thla amhuwa chu thla chuan tual thana mun lam ko muin alo kok reng hi lo nia ani po chuan hlau ve hle ni anuwa Omen chuan je serbia thalak a mu chuan a khumong a thla lo ding ngei kha ani ti a hretani he mun tlo tu tam tak chuan mai chesaruk om thisen kai nuang hi in pon lama an mu pho thin nge Omen chuan paranormal investigating teams tepo a ko to thin nge ni Liza Postlans November ni sang ni pani khan kumsom thum pariata upa real estate agent Liza Postlans chu anna to na mun Toronto office ni dang aya thokrein khoi na thim nana anna zo fel nu chuan office atanga chukin a hoa a hotlai chu anlo ambusa utility room an hruai ta ni chuta chuan an handcuff tlata an pong sol zuibok chung mai du tok lovin an vita a shok hruian satta ni about the end report nu an tha tanga darkar sari nuwa aruang muchuaka rin helnan mi man kha building a thok ve tho chu market ania mase DNA evidence atanga landan chuan ani chu a filim le tlat thungani police en tu thange ni theita ang ti hreturin market chu an interviewa ani chuan khanu thi nu loka room khat building ati fai tlaya athil hriat ashila dokan dum ati fai lain ama thla loin lara mase rei lo te chung le kania thla chon dokan dum chu akok tlat mai ni tin market chuan thla in dokan dum ako wangin akai noi tur thil dum lam an ngai to chuan Nelson an kor dum a hak thin tu a sha chuak zok ni in market chuan interview nei puitu police te chu ashila market sa chuan police Nelson chu an chui zuya athlatel Nelson an Lizai azar boy thin thu an thateita a DNA le Lizai kor sample po chu
alo in mil thlap maya ti chuan Nelson chu man ania dam chung tang tura achung thu rel ani ta ni elamodi cropsy elai hi nel tia hriat lar ania cropsy familia fa pakwa zinga pakhat ani cropsy chung ko hi Brooklyn New York atangin Elizabeth City North Carolina a kumsa hazare somko pariat khan an pema he ko puyam pem lu nu hian kumsom boru ko upa neli le Jim Wilcox sachu in ngai zongin anin de trana Wilcox sachu serif pa ni kumthum nu kumsa hazakwa pakhat fawang lain anin kar achatan ta November ni somnia Watkins le cropsy chung ko ina vakalin neli chu Thlarau afala biak adu thu rila chu neli dam lai an mu to berna ni ta ni mi reng chuan Wilcox sakha neli munhunung bertu ani angin Wilcox chu an ring helvek to ni anila chun engthil nge thleng ka hrebik lo ka thena Thlarau tapa ka kalsan ve tamai ni tin asoi dei boxi ni neli abo ti an soi lai khan an ha thona hmuna ayo tu an hruaya enu hian thilmu anei tatlat mai Wilcox an neli athata arwang chu khur thuk taka apai tanin asoi ma se chunu vision chu adik lo tlatsi neli chu abo tanga ni somthum pasaria paskotong rivera an huwa an hnuk chuak ta ni arwang an endikna tang chuan achala hliam an huwa tha ni ngai na lang tatlat mai chuwangin nu pakhat visiona Wilcox an athat angin alo ve bok nen mi zongjongin Wilcox atha ni ngein an ngai ta fur mai le evidence mumal tak omlo ma se Wilcox chu an mana jela da ania kumsom banga la ya tang ta ni jela tanga chu anu hian anun phung amumal talo leya nang het amu thei talowa azu in tluk luka atopa ama a in thata ni nelika tha nge niang acha sol par jok ti te chu in hialna ani chau ta zela pasa thil mak tak chu neli ruang luya tanga December thla an lak chu lai khan aruang kha ala thaleya chuti lain cropsy familia an vur bil chu tunma ain ale thumla in atam tatlat maya chuti ni si chuan neli ruang kha a ui mai lo nan vur mangin an thukru charzar ani theingem chu ba ka neli bo zana kha ina om pani te kha kumkhat nuwa mani inti hlumin ansar le ta bokani anu puile fa ma a neli unaw pa khan carbonic acid aina chuti lain neli unaw nu oli bialpa lo len zana nia a bialpa pa chu ama le ma a in ka phlum top mai ni oli po chu maktak taka khusain kumsa ha zakwa pakhat borvel fason ang hlirin kumsa ha zakwa somlia athi thlengin a in thuam ta thina ni neli thi tangin an ina atha an mu thin thu report atam em maya kailon le apin dana te a in lar fo thina ni chuba ka Thlarau an mu thin bok an huwa phei chuan arwang an mu na lui dunga an mu le fo bokani Grace Brown kumsa ha zakwa panga khan kumsom pariata upa Grace Brown ni chu Petticoat Factory Cortland New York a thok thina chu factory nei tupa kumsom ni panhi mi Chester Gilead anen anin ngai zong ta kumsang ni paruka Grace chon arai thu abial pa Chester chu ashila ani chon naw ti tlamai turin alo shila masa Grace in adu tlatlo in nei ka du ati tlat mai si abial pa la chon in nei lam angai sak der box si lo Grace chu ansung ko farm lama a hota July thla phei chuan Grace in abial pa lekha a thon tam hleya tichon abial pa chon honeymoon manglai lok turin hotel a local la ti na shila abial pa du angai chon phur takin awa muwa an pani in rela chuangin big moose lek lam an panta chuta chon Chesteran ke foot lot cha aming Grahama Albany atanga local ti in a in register ani atuka robot an hayara an huwa an longbot chu khai khupin an wa muta Grace ruang chuan pot chuaka achala lo duk churu boka maktak main Chester chu ni ni nuwa mundanga an muwa an manta ni ani son Grace kha amale ma ain thatani tin asoitlata mase prosecutor ten ibial nu rai lai me kha tennis racketin achalai vuwa tuya pil turin ikal santani khatin ando vel chiam thunga tichon convict ania kumsang kha zakwa pariat khan toltha case awangin ti lum mani vetani longa oma punpoimo en turte ongwang po anima na
kumtin hian Grace thi chama piangin Giant Moose Lake chu mi ten an tlo chu thin Grace le che sarate thlenna hotel le ruangan hmu na dil vela chuan thlan mu fawa Grace Brown ni thla ni ngei nan ngai ani an soidan phei chuan dila hian chhum alo jing mu upa chhumkara nula an mu thina chu chon rap em na anei tla thina ni tual tha tuarin awangin chester a pawh khati hlum kha nia athi ma ta na mun chu a hrang na sa hle ni in an soi bok ani Memi Thurman kumsa ha zakwa somthum pani khan Logan County West Virginia a kum somthum pani upa Memi Thurman ni chuan nun pani amang ko pa pakhasoka chuan County's policeman nupui hania chuti rual vek chuan a le lama ke sanga zuzor na hmuna khosa kual thin ani bok chubaka local businessman an ngai zong nia soyom bok Juni somni pani sanga zakwa somthum pani ya mi pano pang pakhatin kongpui atanga fit som panga vela hla a Blackberry alo malmal line Memi ruang chu a muthut maya ashokalo in zai thler veka alu avoi ni ka nam nu ma oma ataksa aduk na sa hle bokani lugana mi chal lang tak rin hlel ka yan nual boka rin hlel pakha chu Memi bel pa ni an soi businessman hendimina chhor khani ma se thuchiang lo wangin tuma mana convict anom lo thungani athi tangkhan Memi thla in lar chu Holden 22 mine rota an mufawa chu aruang an charna tanga nai te ni thuthanga po truck driver ten an mu dan chu nula man lifestyle dewa in thuamin an truck plan lai chu lo phar thina an phurve mai zela mase voi le khata abo le ta dai zel mai thina ni Karen Gregory chu abial pa te in Gulfport Florida a alenga alu nu re lo te a business sila wangin Karen chu abial pa chon aina tangina chhuwa sana atuk jing me ni somni pathum sangha zakwa somriat palia then khoveng ten mai chetre vak tho man thata a mase tuman 911 an call lemlo ni nuwa Karen bial pa chon police a kola a ina valu turin a chani a chan chu abial nu Karenin a phone call ala theilova na thokin ni chung akal bo zok nge po a hrelova police in wafin fia se aduni inan valu chuan thilrap thlak tak an vamuta Karini chu pong sola vi lum alo ni reng mai ni asanan thra theilok lova mase kumni liam nuwa detective ten chulai vela cheng ve firefighter George Louis athu an zoa a chana danglama athu so son fo zel wangin an ring hlel ta hle maya anan chui chiang deuh zela Karini ruang kut nu le George Louis a kut zia chu alo in mil ta thlap maya ka thani lo ti ma se an mana damchung tang turati anitani kota poisoi lo ani thu thlen tak thin ma se atopa kum somnga pani mi nin tanina athi ve tani Karini thina inchu midangin an leitoa in nei tu thar chuan thil mak tak om thin nin a reporta chu in chunga hallway a chuan Karini ruang omna zone rongbong ugdeu kai lai chu a re thei to der lo boka ano fai vek po in alo uk le khuk zel thina ti fai len thei lo anitani in nei tu nu po chuan dar langa in en line anung lama mel fia lo ruai a mu to nge nge anu pon ke pen ring tak alo hre to bokani Mildred and Reynolds March ni som pathum sangha zakwa somnga parukhan kum somni pathuma upa Mildred ti chuan chhun zo ei turin apasal apan ani nge yang apasal chu avert Oklahoma High School a gym coach ani amai ro chu apasal omna lam apan na konga hun khuar laya Reynolds si karzon muwa alo kang ani vandoi thlak devin any ruang chu karmalam si ta lo ma accident pal thrim ni nan nga ya achan an en fiata a pheikok ding lam chu karmalam ya zan hi somnga lai hla a oma ti sena kai noi boka a ko chu kar hnunglam fitza don lai hla lo om dei bokani karpo chu hal kan fekania witness an oma an soidan chuan any car lo po car dang an huwa a ken hiak po an mutareng ani car buluka silai mu bom po mu ania chung evidence rang lantanin tha ninge na lang tani masarin helman ero anom lo thung kumsang hazukwa sungkwa parukan accident lena tanga hlawak lova restaurant a any tha an muthina tulai mun chu apasal no thona all gym omna khania
restaurant nei tunu po in thil mak tak tak a hre to thin nge nge rum khat po nula thom no hringa in bel chu restaurant counter a alo thua restaurant nei tunu chu order zik turin notepad ne na lo kala a in cha ziaka avola a let le nu chuan a customer chu alo bo ta dei mai ni chu baka an customer tam tak ten an in chu sam kang rima nam tin an soi sel pho thin reng ani Miles Fawcett kum sang khazariat somriat pariat kum tharania Miles Fawcett chu Josial le Elizabeth Potsen anina Caroline Nevada a party nei turin an soma chu Miles se an mu top na ni tani Potset sitenu pan ring hlelea a chan chu Potset sitenu pa chu Miles sirama an mutlat atin ni ngasen chuiwak point thil thar le evidence an mu thei der box silova September sang khazariat somriat pariata Potset sitenu pa chu Caroline atangin yoming lama an pem phei ta deya tin Brewer chungkua in potsite in lui chu an luwa veleta Mrs. Brewer chu Alcohol Free Press a correspondent ania January ninga sanghazare somriat pakua thuziakin a in luwa lai shan thu a soita de mai ni ma se thla in lar thin zon boina a siam lem lova riwa maksak tak tak ero anei thina kongka chumrik dot dot te om fo thin ni na soi masari chu in nuai lampin dana tanga local lania January ni som pakwa phei chuan ri anasa zual hlea investigation ten neya anan hai vel chuan mishing ruang an mutanual mai ni ruanga te chuan zaile halkan an hu ma om furbok ruang pakhat ipte an thil mu tang chuan chu rong chu mail si an ninge ni ti hriat anita pot se sitenu pa chu an mana thituran chung thu rel anita ni Elizabeth Potsi chu Nevada State a mai cheti lum omchun anita ni Inductors Murders December ni khat sangha zakwa somluk pali le August ni som pakwa sangha zakwa somluk pasari inkar khan ai cheno pang pali kumnga tanga kumkwa inkar vel hauta chu kidnap ania re luman ni taloma Inductors Stafford side England a bol lo paina an ruang chu char anita ni mase chungzia kumkwa mi chau chu adam chuak ta ni police chuan kumsam tum pakwa upa Raymond Leslie Morrisa an vak maya hepa yen phecheno pangdang ruk atum le wangin police an uma an mantani tichon Morrisa chu thu an zota ama no pangrol kidnap tak te chansin po kha a hriat mel viau maya police on Morrisa hi no pangbo chungchanga ama in tum ni ngot alo interview to nge ngeya Mars ni som pakha sang ni som palia Morrisa chu jela kum somriat palia upa ni in athita athi tanga re lo te a kenok ches 12:10 Black Eyed Children an mu thu an report a sup mai ni Black Eyed Children an mu mai ba ka hian Michelle Mason in chuan afa pa te pani hruain churam nuai chuan an vakal ve a afa te pani thingkung lon lai tha ala ka chuan mai cheno pang mit budum run toy keng lai chu fi alo takin alo lang ve ta hlat mai ni